أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين وذلل الظلم والظالمين. آمين يا رب العالمين. کرم حاصل روسیاہی یا الہی عفو کرا. کرم حاصل روسیاہی یا الہی عفو کرا. وبرّا در تباہی یا الہی عفو کرا. عمر در تباہی یا الہی عفو کرا. لورودوس کار بدونی زور ورشیطان گو. لورودوس
کار بد نہیں زور ور شیطان میں گو در گناہ گئے سالو ماہی یا الہی عفو کرا در گناہ گئے ما سالو ماہی یا الہی عفو کرا نئی پشیمان زاب سب دوست نئی میزان تو غب کرما نئی پشیمان زاب سب دوست نئی میزان تو غب کرما نئی مگو مغزا یا الہی یا الہی عفو کرا نہیں مانگو مزا یا الہی یا الہی عفو کرا عمر سورے یم گناہ کری سیاموی ون چھتیو عمر سورے یم گناہ کری سیاموی ون چھتیو کتھ جوانی گئی تباہی یا الہی عفو کر کتھ جوانی گئی تباہی یا الہی عفو کرا کر میں حاصل روسیاہی یا الہی عفو کرا کیا گچھی کما تل کلم لکھا تمشکی کا سعید کیا گچھی کما تل کلم لکھا تمشکی کا سعید بوز تم یما آہزاری یا الہی عفو کرا بوز عزیما آہزاری یا الہی عفو کرا کتھ جوانی گئی تباہی یا الہی عفو کرا تمام قسم حمد تعریف تمہیدات بزرگی تو برتری ہند حقدار ہر لحاظ ذات پاک حضرت اللہ جل شانو ہو جل ذکرہ ہو کیا ساری زانان جو سون خالق شو اخ سون مالک شو اخ سون رزق رسا سون مشکل کشا سون فریاد رس غم کاسن وول پریشانی دور کرن وول حضرت اللہ جل شانو ہو جل ذکرہ ہو حمد و ثنا پت درود و سلام برذات مقدس مطہر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند ذات مبارکہ حق حمد و ثنا تو درود سلام پت مسلمان اللہ تعالیٰ سندس دربار اندر بے اکہ پھر سپد مت جمع اور سریت سپد اس نش اختتام یت رتس ناو چھ ماہ سیام
آغاز اندر کرو ربی کائنات زار پار ربا یہ اسماء رمضان اندر تو حاصل کرن ربا تم خور کرز عطا ربا یہ نہ اس تج پاس داری کرن ربا تکرز مکمل ربی کائنات اس کرز خورس امیدوار اس کرز برکتس امیدوار اس کرز پنس رحمس امیدوار آمین یا رب العالمین حمد و ثنا درود سلام پت چھ مسلمان جوگ در جوگ اللہ تعالی سندس دربار اندر بیت دست دراز آز کر پنہ رحمت کو نزول پروردگار آز کر پنہ مغفرت کو نزول پروردگار اور آز تکر انشاءاللہ آز تچن دور سا کڑی تحت مینش مگر تات خطر چھ شرط یا اسماء رمضان اندر تقاض اس زی سون ٹائم ٹیبل اس الگ سون وطن بہن اس الگ اور یہ استات اندر سبق حاصل کر اکوئی عمل اس بظاہر علاو یاد اس تھوجو اک عمل اس اسماء رمضان اندر علاو سگو دوست پھاک روزن صبح کیا فجر پر برابر غروب آفتاب استا نماز پڑھن یہ آز تی فرض قرآن پڑھن یہ آز تی ذمہ داری صدق و خیرات کرن یہ آز تی ہٹ تو مٹ مسلمانس اور گالی گلوچوں نش پرہیز کرن یہ آز تی ذمہ داری تو ڈیوٹی مسلمانس مگر انسان چھو نسیان اندر درامت انسان چھو گسن معصیت شکار نافرمانی ہند شکار اوی چھ ربن یہ پیریڈ اک یہ ٹریننگ اک ریت ست میں پہ فرض کرمت اور ام پت چھ رب ونن آئی پنن پان پاتھ رٹن والو تائشو پتا کم لوگ گسن کامیاب در سورة الاحقاف ان الذین قالوا ربنا اللہ یمو لکو اعلان کر یمو لکو یون سون رب چو حضرت رب اور ثم استقامو ام پتن رو ڈٹت کیا رو ڈٹت تو اشن کلام کرنی ضرورت چونکہ یہ جمعہ یت اندر چھ لگو حرکت جیون کات ماننا تو کریو خاموشی اور بکر کمزور زبان پانے یہ بیان آس کرن یس مثال تہ نش پیش آس کرن چونکہ یہ وچھو مسلمانو رب چھ ونن ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک گئی چھ تم لوگ یمو لکو اعلان کر سون رب چھ حضرت اور یہ ون اوت چھن کافی کیا مسلمانس یہ ون اوت چھن انسانس فائدہ مند یہ یوت واتنائن کامیابی ہندس دہانس تاب رب فرماون ثم استقامو ام پت جمت روز ام پت ہوک استقامت ام پتن بنے مستحکم ات پر روزن وول ام پتن بنے استقامت ہاون وول اللہ تعالیٰ کرن بیان فلا خوف علیہم یمن گھن خوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا هم يحزنون نگسن یم غمگین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کم لوگ یم استقامت ہاون اعلان کرن پت اوی چھو زبان سوت ایمان انن واریہ زیادہ سہل آنز زبان کرو اقرار دوست ہائت پھر ساس پھر لا الہ امیک مطلب گو زول لا الہ الا اللہ نا اچھ پنی شرط یہ چھو انسان زانن پڑھن چھ سہل مگر میانو مسلمانو یلی لا الہ الا اللہ کہوچ پیٹ چچی خالان اتی چھ امتحان چنس ایمانس کرن پروردگار مسلمانس یہ زانت پڑھا لا الہ بچس تمام معبودان باطلن چھٹی کران الا اللہ سوائے ذات ذوالجلال حضرت اللہ
जल्ल शानो हो और अम पतन ये चवई माबूदान बातिल त्रयित शिरकस गई छुटी अम पतन ये चवनुत में ईमान बबनो वसवन फिदोई बबनो शहीदोई ज़ात जुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानो हो जल्ल जिक्र हो सुन तच्ची रब्बत बयान करान ईमान अनन वाला वंचे तिम कामे तरक करने यमन कामेन हुक्म दी ज़ात जुल जलाल हज़रत अल्लाह में दमाल के मुसलमान बनक पढ़न वोल सही मुस्लिम किताबुल ईमान आओ साहिबा अमी कुर सवाल चनिस्त में निस दिल किस करार चनिस्त में निस चश्मन निस शहजार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाव क्या ओसुस अमी साहिबा सोस नाव सुफियान बिन अब्दुल्लाह थकफी रदियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल ली फिल इस्लाम कौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन बादक लफ्जन करजो तो गौर अम कोर अर्ज मे वंत इस्लाम अंदर तिस का कथा मे वंत इस्लाम अंदर तुत का कौला युस न बच्चा पत बे कशे प्रस या रसूल अल्लाह यह खतरनाक गोड़ मामले बह प्रस सा कत गो ऐ जमीन अचुन अत मामलस अंदर कत फिक्र तरन बह वन तिज कत मे वन सा कत यस न बह कशे प्रस बह पन डिसाइडर ची बनावान मे ची कत वनक अम पतन वन बह बदल कशे यह कूता पेचीद मामल मे वन तो तिज का कथा कौल लगिस फरमाउन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए में वनन वाले आए में सवाल करने वाले कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकिम कर ऐलान में ईमान कर ऐलान बचुस बनन वोल बचुस ईमान अनन वोल ज़ात जुल जलाल हज़रत अल्लाह अम पतन रुज अत पे क्या डटित कत पे रोजक डटित ईमानस पे क्या अम सात अमि चीज जरूरत आज हफीज साहब दमहाल आज शेख मुजफ्फर रशीद डार साहब मजगाम खसान अक साइड तह वेलकम गसान बे साइड तह वेलकम गसान मगर दुआ ये क्रक दिस बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु दपन अहदुन 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 तची से क्या अंदर चादर वल पतोस खखड़ दिन तची से क्या अंदर अम साथ जुल्म सितम आए बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु से क्या यम अल्फाज बार बार करार दपन करन में नजोस क्या करन मगर मे वन करार बोन बो क्या रोज पत तम निश कुन ज़ात जुल जलाल हज़रत अल्लाह इस्तिकामत फरमोस मोन यार यह समझ आज तहल हदीसस जरूरत इस्तिकामत हावन मगर अम वरासती ला इलाह पोर्मुत यह पीरस निश मज गछन यह मज दपन सहर तन अहल हदीस दपन यह मरकजी जमा अहल हदीस दमहालस अंदर जुमा पढ़न और अम पतन यह बेस मुसलमान 57 दपन कलदोद करन अमिस गसन यह मशरब दपन यह दाग त्रावन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि आज तह सख मगर ये समझो आज तह ला इलाहा इल्लल्लाह वारिया दुश्वार मगर ये वजन सान पढ़ो अवे आया सूरह मुज़म्मिल के हवाले वन यह कौल सकील यह वजनदार कलाम क्या वजनदार और अमुक वजन वुचो ये चत मे पोर रवानी चत मे तोर न फिक्र अत अंदर कुछ अडर तो गडर बयान कर फरमोस अत पे हाजिर
استقامت بن جا ہاون وول اور یہ حدیث مبارک پڑھان ات پہ بن جا استقامت ہاون وول ات پہ روز ڈیڈیکیٹ ات پہ روز ڈیڈیکیشن ہاون وول کیاز ات پہ واریاہ ستم تلمت چین تو مین دل قرار چشم ندی شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین لڑے ایسا ابو جہل سوت ایسا کس لڑے عبداللہ بن ابی سوت کیا معاملہ سب دے تن ساتھ یہ ترواوری کرن پت شہرس کن پت کن نظر ترو جناب محمد رسول اللہ وجہ اوس نیرنک زمین سب دے تنگ وجہ اوس نیرنک قولو لا الہ الا اللہ اے لوکو تلسا پڑھو وچ ونج تلسا مانو وچ ونج لا الہ الا اللہ اگو پرن بیاگو زانن اگو پرن بیاگو زانن اور یلسا ونی امسی ربس کن استقامت ہو چونت ایمان یس مول یمس مولس نیچو چو وفادار آسن ربنا انسارنی وفادار ربنا انسارنی وفاشار مگر یہ چھا امس مول سند پت کن سات کیا ناگوار کرن اگر امس مول بربل تی ونی یہ نیچو چو تت اتدارن حلم داران چھنا یہ وفادار چھ مولس بنن امس اگر مول ون یم لڑ چھ شنگن یہ امی لڑ شنگان ونس یم لڑ چھ شنگن یہ امی لڑ تیرے چھنا سوی مول تعریف کرن ناز یہ اولاد کن یہ کت چھنا سوی مول چھنا تعریف کرن یم سات از بنو دعوادار ایماندار اش مسلمان تیل چھ رب ونان میں کرمو ماہ رمضان عطا مگر اتنی میں مراد تو بنو استقامت ہاون وول چونکہ ماہ رمضان زانتوس دمحالک مسلمان قبل الفجر کرن نیت ام پتن اس حرام است کرن پرہیز گالی گلوچ است کرن پرہیز کیا زانت ایمان زانت دپن اس اگر لکھ ژورم خبر روز دوست پہ ما پی اثر اس نہ سوچن اوسا خبر اگر میں آز نماز پی خبر روز دوست تک میں پی اثر رب فرماون یہ اوش ٹریننگ چانے خاطر مگر اصل چھ شوال پت مراد ثم استقامو بوش سکوتا روزک استقامت اسپت بظاہر کری ریت اختتام یہ روز داری رب کائناتن مگر دگا بوزی کرزن اختتام دگا بازی تیو سوتی تام تراون دگا بازی چوری کس وری اس پرہیز سی گئی نا استقامت گئی نا نمازن کرن من وری اس روچ ات پانن بروئی نش رکاون کھور پانن کم نش رکاون تیوس کرن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان یل سو یہ آئے مبارک اس ممبرس پہ پڑھان ان پتن اس پنن یمن مقتدین ونان اے مانو مقتدیو واللہ یل سو تلاوت اس کران ان پتن اس فرماون واللہ یم چھتمائی لوگ استقامت اس یل سو استقامت بیان اس کرن یہ آئے مبارک پڑھن یم چھتمائی لوگ یم اللہ تعالیٰ سے اطاعت اس پچ استقامت ہاوان کم لوگ یمن نا غم نش ام خوف نش نجات دی کس دیا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ہو جل ذکر ہو علماء لکھن یہ خوف چھو پائی یہ خوف کارک چھو دبن یہ خوف چھو یم ساتھ قبر اندر پھاسی یم ساتھ قبر اندر پھاسی یم ساتھ قبر اندر ووت اچھ دہشت ہی دہشت اچھ انگٹ ہی انگٹ اچھ خوف ہی خوف مگر رب فرماون فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون دبنا کہ یہ چھو یم چھ تمہی لوگ یم رب سے اطاعت اس بڑ استقامت ہاوان تم لوگ نے کیا یم شالت سال کرن ماہ رمضان سے جاسن سودس پرہیز تا آج چھ دپن آز ماہ رمضان سے روزدار آز چھ نقصان گژھان آز چھ نقصان گژھان ماہ رمضان رودے پت مگر
آز نہ چلان وے آز نہ چلنے آز پیوان کڑن آز پیوان کھیون آز پیوان نماز تراون ات ونان یہ گئی چھال چھل کیا گئی شال چھل ہور یور گہے ادھر تو گہے ادھر نہ مسلمانس گژھِ یس تو پژھ آسٕنۍ کیا گژھٮ۪س یس تو پژھ آسٕنۍ مے یہ اسلام ربن کورمت مے یہ ربن ون ژان ایمان تتہ ونم ندخلوا فی السلم کافہ و یل داخل گژھک تیل چھن اکھ زنگ نبر تھاونٕچ ضرورت مسلمانا حقیقی پٲٹھۍ محمد زان پتو پائیس مسلمانا حقیقی پٲٹھۍ محمد زان پتو پائیس مسلمانو حقیقی پٲٹھۍ محمد زان و پر ترائیت پیدا کر جان نہ تو روزی اڑی مان نہ مسلمان یک روی آسن مسلمان از گجاز تیاسن تیسی تڑپ مسلمان گجاز تیاسن تمی انداز گچنا آسن یہ گچ آز تیاسن وفادار وفاشار ذات ذوالجلال حضرت مگر میانو مسلمانو یل آز معاشرس نظر تراوان اک سائیڈ چھ عید اختتام گژھان بی سائیڈ چھ سانن پارکن ہنز حالت اللہ تعالی چھ بہتر زانان ماہ رمضان اندر تے گہے باج ماتاب اندر کیس بروکن یوان مسلمان نٹان گہے نوگام سری نگر اندر تم چیز بروکن یوان مسلمان دپن قبر یوسم خوت جان مگر ماہ رمضان دراو مکوس تو بے استغفار کران مگر رات گو ہندوارس اندر تکس آج چھ مسلمان بے تم حال پریشان چھاکن چھا مسلمان پریشان سداری چھن یوان استقامت ہی گئی ختم آج چھ پارکن ہنز حالات اوئی چھ تیو یم حالات وچھان روز داری آسن رب کر ربن کر ایزز خوشی عطا ایک سائیڈ خوشی عطا مگر بے سائیڈ گو کیچن علاقن ڈونٹ تراوان آز دمحالک تے پریشان احمد آبادک تے پریشان مزغامک تے پریشان دبن مولی صوب برز خاصن باز گسن پریشان باز دبن خبر یہ استماع گچ بنت نبن وجہ کیا دلیل کیا دبن یاز زیادی زیادتی نا چکن پارکن کن نظر تراوان یل چار بلتا ایک نظر ایدوز گزر نہیں گوان والستن انداز گوان ایک سائیڈو سیزز خوشی مسلمان مگر بے سائیڈو کوڑت لڑکی کوڑ لڑکی لڑکن سید کاٹھا ڈسکو کران آسا آسا یہی چھا مسلمان سدوے تیر یہی چھا مسلمان سز مسلمانی یل آز نظر تراون ساؤتھ کشمیر تی براین اندر نارت کشمیر تی براین اندر زن اوش جیلن اندر اللہ تعالیٰ کرن رحم ریت اسلام جہاز یہ ریت گو اختتام آز چھ باسن سانس معاشرس اسلامی چھ اختتام گومت چھا مگر عمل کرن والو قتادہ حضرت قتادہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ یل یہ اسنا جو اس بار بار دعا کران اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامہ اے میان ربا تجھک سون پروردگار ربا اسکر استقامت پختگی عطا یہ میں اس نا سلف یہ میں اس عمل کرن پت کیا کرن یہ میں اس یہ میں دعا کرن مگر صدبہ چھ عمل کریت پت بے حیائی کو جاد گچھا بے حیائی کن جاد بے شرمی کن جاد اور اللہ تعالیٰ کرن رحم اگر نہ سان حالن پر رحم کری سون اعمال چھ تمہ انداز اللہ تعالیٰ گوس نا اس تتھس مصیبت اندر گرفتار کرن یت نا اس نیرنچ بے ایک بنیاد کاشن پڑمت آسہا
ہتا یہ اسلام چھ پتہ یہ کت پوچھ تمو دیندارو پنس پانس اندر یہ پنس پانس اندر سمیٹمت رٹمت لپیٹس اندر اونمت کمو یہ مکان پہ تراون یہ جائیداد پہ تراون یہ سوری پہ قربان ہنگ تو منگ ونا قرآن مجید رضی اللہ عنہ وردو ہنگ تو منگ چھن کس وانا چت مت گئی کت وری نماز پڑھا چت مے چھن پنس دوہس پہ یقین مگر یم اس کم صحابی سیرت ما پڑھ ما بنے وچھن وول تت او صاحبہ یمس ناوس عبد العزا مگر یل ام اسلام قبول کر امسی آو ناو تھاونا عبداللہ لقب آو تھاونا ذوالبجادین وجہ کیا اوس یہ اوس صاحب استقامت فی الدین پڑھ جو تو یور گچ یہ نیرو مختلف سیرت جو کتابوں اندر مستند واقع صحیح واقع یہ اوس صاحب یہ میں سے بچپن اندر مول گو یہ میں دنیا اندر انتقال کران یہ اس پترس نش یم پترن امس پرورش کر یم پترن یہ روچ اور یم امس اونٹ دید بکری دید یم یہ درست کر یم یہ مضبوط کر مگر یہ صاحب چھو امس گو دلس اندر اسلامک شوق ذوق پد امس گو دلس اندر اسلامک محبت کیا گوس دلس اندر گو اسلامک محبت پد مگر پتر سند اس ڈر تو خوف یہ اس امس ونت ہیکان کیا ام صاحبن کر یہ پکان ات مرحلس اندر مگر ونت چھن ہیکان ات دوران سمجھو ات دوران کور فتح مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح مکہ سمجھو اور ام پتن لوگ یہ پنس پترس یور ون دپنس بچس منتظر بچس انتظار صدر چونس دلس اندر کرہا بہ اسلام تحریک پود ژٕ بنکھا مسلمان ام کور انکار کم کور انکار پترن کور انکار ام دپس اچھا چون منشی کیا چھ مگر بہ کرے اسلام قبول کمس ون پترس پتر گو واپس ونان دپنس اسلام کرے قبول بدر پہ کڑے پلو تہ نبر دپنس تہبن تہ کڑے نبر اریان تراون جائیداد تو مال چھن کتھ دپنس کیا چھن پرواے وچ نوجوان کم انداز اس دپنس اے میانہ چاچا جان یہ اک نہ تک دو یہ دنیا تراون سورے مال تراون ول یہ میون مال حوال میں تراو یل مگر پز دین نش ہکے نہ بہ بت پھرت کی اچھا ژٕ یہ ونان کڑ سا سورے تراو امس آئی سوری پلو نبر کڑن سورے آو نبر کڑن سورے ترو متی مالو جائیداد پلو تائی نبر کڑن اریان وت دراوت ماجہ نش کمس نش ووت دپنس اے مین موج تل سا دکیا ستر چھپاون خاطر عبداللہ ذوالبجادین کیا دلیل میون گوبر دپن یت کٹ گو معاملہ ون دکیچا اریانے چھس ستر پوشی کرتم اریانے چھس موج گئے اندر کمل ٹکرانان چادر ٹکرانان یہ دتن پیٹ دورت ات آئی زکھانٹ کرن اکہ سوت چھپون پنن ستر بیاکھس ترون پیٹ ام پتن دراو ووت علی صبح کس وقت اندر مسجد نبوی اندر مسجد نبوی اندر ووت تکیہ ہنا ترون بیوٹ ڈوک دت یل ڈوک دت بیوٹ اما وقت ووت اور آو امام کائنات محمد رسول اللہ اے میانے گبراو اے میانے یارا ون ژکس تعارف کرو ژکس سا چک ہے دپن بہت چھس مسافر بہت چھس یت کٹ آمت
فلٲنۍ علاقہٕ پٮ۪ٹھ ؤنِن پنٕنۍ داستان جناب محمد رسول اللہ ناو کیٛاہ چھُے دوٚپُن عبدالعزا چھُم ناو فرموس أزکہِ پٮ۪ٹھ گوٚوٕے نہٕ ژےٚ یُتُے ناو ژےٚ گوٚوٕے عبداللہ ناو لقب گوٚوٕے ژےٚ ذوالبجا دے اچھا وۄنۍ کیٛاہ چھُکھ وٮ۪ژھان دوٚپُن آوُس حظ چون محبت حظ گوم دلس اندر پٲدٕ بہٕ حظ آس تَوَے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد کے میون گوبر نیر بے یتھ مسجد اندر اصحاب صفان اندر اوس قرآن مجید چان تعلیم حاصل کران بیوٹھ مسجد اندر با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ییٚلہِ بیوٹھ ام پتن چھُ یہِ درس دِوان چھُ یہِ یِمن درس و تدریسن اندر شٲمِل گژھان وٕچھو اللہ تعالیٰ ونان ثم استقاموا تُہۍ بٔنِو استقامت ہاون وٲلۍ بدلہٕ چھو پتہ کیٛاہ دی پروردگار تۄہہِ چھو پتہ بدلہٕ کیٛاہ دی رۄبِ کائنات اللہ تعالیٰ چھُ دپان فلا خوف علیہ ولا هم یحزنون تۄہہِ نہ حظ آسہِ خوف یا رسول اللہ تُہۍ نہ حظ گٔژھِو غمگیٖن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھُ سوے صاحب ییٚمِس صاحبس متعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام چھُ کران ہے مسلمانو تُہۍ چھُو نماز پران اور ات نماز دوران ہسا چھُ اکھ ایرٲڈ یُس تھدِ تھدِ چھُ کلام یُس تھدِ تھدِ آوازِ اندر چھُ پران امہِ سۭتۍ چھِ باقٕے مسلمانن ہٕنٛزِ نمازِ مذمت گژھان یِمے الفاظ بوٗزِس پننیو گوشے مبارکو حضرت رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم اے میانہِ یارا اے عمر صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مون تٔمِس یارس خلاف ییٚمہِ یارن سورُے ترٛوو ییٚمہِ یارن سورُے ترٛوو یُس یار آو یُس جگر آو سورُے ترٲیِتھ ریان ترٲیِتھ خدمتس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ أمِس یارس مون کینٛہہ یہِ یار چھُ سورُے ترک کٔرِتھ آمُت در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس یارس مون کینٛہہ أمۍ چھِ استقامتٕکۍ پہاڑ کٔرمٕتۍ طے یہ چھُ استقامت ہاون ہاون سورُے گوٚمُت تراوان موت در خدمت محمد رسول اللہ راز کیٛاہ چھُ وجہ کیٛاہ چھُ آز چھُ مسلمان کمزور آز چھُ اسہِ تہِ لا الہ پوٚرمُت تِمو تہِ اوس لا الہ پوٚرمُت تِمن وٲژ تیٖژ سختی اہلِ حدیث تہِ چھُ لا الہ الا اللہ پران مگر أمۍ تہِ چھُ تھوٚومُت زبٲنۍ پٮ۪ٹھ چھُ أمِس تہِ لا الہ الا اللہ مگر اگر أمِس ونو لا الہ الا اللہ شرط کیٛاہ أمِس چھا پتہ آسہِ سا أمِس آسہِ نہٕ پَیی اور أمِس اگر معموٗلی معاملہٕ گژھِ أمۍ چھُ لا الہ الا اللہ تیوٗت مضبوٗط سمجھمُت یہِ چھُنہٕ وۄنۍ گرِ پرہیزا ورہیزا کران یہ چھُ آز سٲرسٕے وۄنۍ اجازت دِوان یہ چھُ آز وۄنۍ أمِس چھُ باسان مسلمان چھُ مسلمانس کُنہِ رنگہِ تکلیف واتناوان اما یہِ کیٛاہ یہِ میٚژ متھان اما یہِ کیٛاہ یہِ تعویٖذ گنڈان اما یہِ کیٛاہ یہِ داغ تراوان أمِس دپان یہِ کیٛاہ دپان اتھ چھُنہٕ پرواے لا الہ الا اللہ چھُنہ تیوٗت مضبوٗط اسہِ پوٚرمُت تِمن وٲژ یہِ سختی اسہِ واتہِ نا سختی ییٚلہِ أسۍ تہِ سخت سان ونو لا الہ الا اللہ کیٛاہ فرموہس ایمان ان رۄبس اور تم خٲطرٕ چھُ ضروٗری کلمہ شہادت کرُن اقرار اور تیوٗت بخُچ أمِس صحابی رسولس اللہ تعالیٰ ہن شرف تیوٗت بخشُس شرف رۄبِ کائناتن ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ دُنیا اندر درٛاو مؤرخیٖن کرن بیان سیرت نگار کرن بیان دپان ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا اندر درٛاو حضرت عبداللہ ذوالبجاد رضی اللہ تعالیٰ ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا اندر درٛاو اور ییٚمہِ دُنیا اندر نیرن ییٚلہِ پتہٕ دفن کرنُک وقت ووت یہِ کوٚرُکھ رٲژ ہٕنٛدِس یہِ حظ یہِ انہِ گٔٹۍ ہٕنٛدِس حصس اندر دفن یعنی یہِ کوٚرُکھ کالچن دفن دپان گاش اوس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہس اتھِ کٔمِس اتھِ اوس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
لہجہ اندر اس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی لہجہ اندر چھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سو یار دفن کرن یس یار کمل ولت آو در خدمت محمد الرسول اللہ یہ آو یم چھ لہجہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانت لہجہ اندر اور ان پتن فرمو کی من ساتھین اے مانو یارو ادبن لاخاکما اے عمر صاحب اے مان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادبک تھیو احترام ادبک کریو خیال ادب تھیو ملحوظ نظر امس پنس بھائی سن یعنی یم الفاظ دہرائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن فرموک دعا کرو قبری نشی رسائی میان پروردگارا دست مبارک کھڑا کران محمد رسول اللہ امس رود روز آج شام تان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا دعا چھسائی کرن امس روزی تی روز یہ کم کر دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دبن یہ الفاظ مبارک دہرائی پن دہان مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر تمنا پانا چونی کلاش کیازی چھنی پانا چونی ڈھر باڑی کیازی چھنی پانا چی کیازی چکنے یہ انسان چونی خطر کیازی یہ قبر کیازِ دعا کروی محمد رسول اللہ وجہ کیا اس یہ سوری ترائیت آمد پت پکنی جناب محمد رسول اللہ ایمان انن چھ ساکھ آنز ایمان ان ہوبت سی نبر کئی کہا کی یت مجلس اندر اس اگر ون کا غیر مسلم آس اس کرو ساری پریشر چھ ایمان انن سو پہلی وقتی طور لا الہ مگر لا الہ الا اللہ آمن یارا ثم استقیم استقامت چھ قائدار والا استقامت چھ ام پتن انسان اس خاطر یہ چھ کہاوت ایمان انن چھن کہاوت چھوڑے ایمان تقاض پور کرن چھ اور یہ چھ شوال پیغام چت میں آز چت میں دیون ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر آز یہ نظر تراؤ آز چھو سوری ختم معاش رمضان کو ایک سائن رخصت بے حیائی تو بے شرمی ہن بازار چھے بے حیائی تو بے شرمی چھن رکار اور مسلمان چھو آج بڑھ چڑھا کر ونن دبن یتھس کری پھان نعوذ باللہ کیا کری پھانس کری نعوذ باللہ حتی زہبر ترونے ڈوٹ دبن 20 سائن سوز واو توفان یہ تاز زاگن دبن بہائی چھ بڑھن تو یہ تشن اتیشن یہ لائٹ چھ پیون آن کرنی دبن آسمان چھ آئین گڑ گسن اللہ تعالیٰ کری رحم اور یہ ون رات تے کس جائے یہ آئین گڑ ما چھ سانیو اعمالو سید گھا یہ آئین گڑ ما چھ چاہن تو میانی کردار سید گھا یہ آئین گڑ ما چھ چاہنے تو میانی کرتوتو سید گھا تت کر تمس معاف ربی کائناتن یمس نمت قتل حد قتل اس تم کورن سو کت کر چت میں پہ ظلم مگر ژکر یہ خیال چت میں گناہ وی کل پیٹ مسلمان چھن مگر تس سے مز گھا بلال اس کرہن ژمہ ہند انسان یہ اس حبشک امس پان تہ غلام موج تہ غلام کم چیزن بخوش تھزر کم چیزن واتنو اتھ لیون تام بلال ویتران چھنار ژھرٹ ونہ ژے چھے نہ فرصت نماز پرنس تم نار ژھٹ کیا آس ییٚلہِ أمِس دۄہلہِ ٲسۍ بران پتہٕ ٲسِس رز کران پتہٕ ٲسِس کھکھر دِوان پتہٕ ٲسِس تتہِ سیٚکہِ اندر پکناوان مگر واپس پھیور نہٕ رۄبس بنیو نہٕ نافرمان تتہِ ووٚنُس کٲشِر پٲٹھۍ بلال ویتران چھو نار ژھرٹ ونہِ ژے چھے نہ فرصت نماز پرنس
خبیب دارس کھژان ژٕ پوزان رواج رسمٕکۍ مندر جوانو أزیُک نوجوان دمہالُک نوجوان کۄلگامیُک نوجوان اسلام آبادُک نوجوان خبیب دارس کھژان ژٕ پوزان رواج رسمٕکۍ مندر جوانو تم ٲسۍ دارس کھژان کمہِ خٲطرٕ لا الہ کمہِ خٲطرٕ لا الہ تمو اوس نا زونمُت ییٚلہِ خبیب کھولُکھ نا یتھ دارس پٮ۪ٹھ دوٚپُس وَن سا میانہِ جایہِ گوٚژھ آسُن نعوذ باللہ جناب محمد رسول اللہ دوٚپنکھ اگر میون زو تہِ گژھِ پتہٕ دپن پتہٕ گژھِ نہٕ مےٚ یہِ تہِ گوارا پتہٕ دپن کوٚنڈ گوٚژھ اژُن کتھ پایہِ مُبارکس ژاو کوٚنڈ تہِ تہِ کرِ نہٕ برداشت خبیب پتہٕ کرا بہٕ یہِ ونُن برداشت ثم استقاموا ہنگ تمن کتہِ میلے تمن کامیٲبی میلا آز تہِ میلہِ قومس کامیٲبی مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈیڈِکیشن ییٚلہِ أسۍ استقامت بنو ہاون وٲلۍ مگر سُہ گوٚو معاملے ختم کیازِ ریکارڈ بوزان نیندر پیوان چھے ریکارڈ بوزان بیدار سپدان تلاوتھی گئی ختم گوا قرآن پڑھنے گو ختم ماہ رمضان سے یوت رود اور آج مسلمان بیت تملی حالاتن اندر آسان ریکارڈ بوزان نیندر پیوان چھے ریکارڈ بوزان بیدار سپدان چکم یہ تروئی محبت سن چکمی چوک زہر جوانو رات تاني اوسُک عیٖز تانۍ اوسُک أکِس لباسس اندر آز چھُکھ بیٚیِس لباسس اندر یہ نَے گوٚو ایمان یہ نَے گٔے استقامت اوے ٲسۍ سلف کران بیان دپان ٲسۍ اگر کٲنٛسہِ آسہِ یہِ معلوم کرُن میون ماہ رمضان گوٚوا قبوٗل اگر تٔمِس عیٖز پتہٕ روٗد استقامت سُہ گژھِ زانُن میون رمضان گوٚو قبوٗل اگر ڈوٚل تہٕ یہِ گژھِ أتھی سمجھُن بہٕ مۄکلیووُس میون ماہ رمضان چھُنہٕ قبوٗل کوٚرمُت رۄبن مسلمانو ضروٗرت چھِ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا رب فرماون تُہۍ ہٲیِو استقامت یم لُکھ ونان سون رب چھُ پروردگار پتہٕ ہٲوٕکھ استقامت تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اور یم لوگ یہ ونان سون رب چھُ حضرت رب پتہٕ ہٲوٕکھ اتھ پٮ۪ٹھ استقامت اور تمنے چھِ سون فرشت نٲزل گٔژھِتھ ونان تمنے چھِ أسۍ خوشخبری بوزناوان اور اتٮ۪ن چھُ مراد ییٚمہِ ساتہٕ أکِس انسانس روح چھُ کڑنہٕ تمہِ ساتہٕ چھُنہ تٔمِس گژھان عالو اے پاک روح اے مطمئن روح ول سا نیر رب سندس بشارتس کن اللہ تخافو ین والن مراحلن اندر آسہِ نہٕ خوف ولا تحزنوا نہ گژھِ غمگیٖن وابشروا بالجنة التي كنتم اور بشارت سے تمس یوان دن اے پاک رو ول بوز بشارت رب سند طرف وقت اللہ تعالیٰ کن اللہ تعالیٰ کرن سارنی اس تہ یہ موت نصیب ربس کرو زار پار رب حق ونک دِ توفیق حقس پہ عمل کرنک توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.